The Zoom TV 24. Do mufundi. Mufundi. Akinanga mu byaye ngo aba bana. Abicana wakintu wese ushona. Fu. Nuko butaribwira. Niko butaribwira ko ibyana birahari. Abakunzi se cyangwa kumugura. Kugura ni vuba. Kumugura nkangahe? Ebana. Yatanu uzahora kubitira kinyuma da. Ni vuba The Zoom TV 24. Bimeze bitari. Kuranareshya wo. Umeze fresh ari. Bimeze uterata. Namahoro. Bimeze bite wowe? Ni weho. Ikintu gitwa ni ngewe. Nitwa Nshimimana Elia. Inyogoye. Mu rugo nisi. Mu rugo nduruka mu rukoko. Ukora iki mu buzima busanzwe? Ngewe se ndi umukarani wuzuye. Hari n'abatuzuye se? Hari n'abatuzuye. Bameze gute? Banyweye magwingi. Wowe ngiki? Ngewe ngwanga byeri nkuko nawe yinywa. Ngwa byeri yitwa gute? Cyangwa ni mu Musanze wewe. Komeza. Ariko ujyana impano yo gusetsa. Ngira n'impano yo gusetsa. Ndanayizuje. Setsa quartier. Urikumva n'abagabo batari guseka se. Bimeze bite bebe wanje? Uwo ngo ndumubaze. Uwo ngo ndumubaze. Kubera iki? Ni ijambo nshaka kubwira. Ushaka ko ngusetsa? Nawe ushaka guseka? Nawe ushaka guseka? No mucanga usute. Ushaka guseka se? Umva musaza. Ariko ngo uri n'umusani. Subibona solan tafugenge walaye nubu bishonas. Nubu bishona walaye. Ndi cyamamare walaye. Ujyana impano yo gusetsa ariko. Walaye ibyo ni ibintu byanjye walaye nange cyakuza abanga bamenya walaye. Setsa quartier. Quartier. Nubu bishona se walaye grand. Walaye. Mbara wajya walaye kuna bavuga walaye wakintu. Nago twashya umurashya nakibazo. Tugomba kubonana kuri phone nta kibazo. Mu buzima busanzwe usukora iki? Mu buzima busanzwe akaza kari ko kusije akantu kaje kose ngenda tumika tunari wase. Ujya ufana n'amakipe se? Amakipe nge mfana papa nubwo ari muri gereza nta kibazo. Dusubwo nafana ikipe ka Marika ariko papa yagira icyo amarira. Ubu se Rayon Sport yahuye na Rayon wafaniye? Nago nafana papa uri muri gereza kirika bakinanye. Wari gereza papa Nyine papa ari Nyabushongo. Wenderi Nyabushongo bakinanye niyo APR nafana papa nawe nafaniye equipe. Ntacyo yamarira. None se nk'ubu mu by'amakipe nka Rayon Sport yahuye na Rayon wafaniye? Reyo. Nafana bariyo wende napfa kugerageza nagafana bariyo nta kibazo. Rayon Sport yahuye na Rayon wafana Rayon? Rayon Sport yahuye na Rayon wafaniye? Nafana bariyo. Rayon Sport na Rayon ni ikipe imwe byose. Umvishe kare. Napfa kunyuzamo nagapfa gufana nubwo byose ari ikipe imwe. Byose ni kimwe. Nose ni gutabara bahura na nuzi. Ufite imyaka ingahe? Yafite 16. Mfite 16. Nese muzima busanzwe ikintu ukora hano ni iki? Ikintu nkora. Ikintu nkunda gutumika ni nko kuvidura wenda. Akirango haba n'inkumi byatari. Haba bademu walaye. Abademu ni woshana kabisa. Abakobwa? Ni woshona barari benshi. Ko mubajyamo muri abana se? Turi abana wapi tuba dushaje walaye nuko tuba twishe n'uburi kubona sikuno nabaye walaye. Ubu se ni nkangahe nk'iyo mushaka? Inkumi 5 azahora kubita kabisa ukigurukira walaye. Uri 5. Nibyo koko? Nago mbeshe walaye. Ngo magana atari nahangukira umwana. Uramucyura. Walaye. Ariko nibyo koko? Wabibaza n'abakarani bahano ndabeshera. Saza. Ngatukubaze nawe. Umusaza. Bimeze bite wowe? Sawa. Ni sawa. Ngo magana atari nahango bimeze bite? Ibyo nye nago mbizi kuko nago mbijyagamo. Ntabwo bijyamo? Ibyo byamenya nk'umuntu bijyamo. Ngo bamufite imbaraga gutyo ngo byataye. Bura ngo umuntu yagufasha ngo wamufasha ntiyagucika. Imbaraga zo ni gake nyine. Abari gake. Ubu se abakobwa ntabwo bajya bagukunda ugasanga barimo bashaka kumutahana? Oya, ibyo nago njye nabibonera umwanya. Ariko hari ukuntu bajya bashaka bamfite ibimbabaje. Bamfite ibimbabaje nago nabibonera umwanya. Ariko urasiramuye.
twirinde sida turebe poa nose undi muntu usetsa se hano ninde nabandi muntu wari abasaza bimeze ko twejyane imana twejyane nk'umuntu nawe urasetsa byatari imana ufite ni yes igira hino ari kureba muri kamera wallahi nta mano ntabwo usetsa se yo hapi no bangubeshye kabisa ukora iki mu buzima busanzwe njewe se nkoreke njewe ndi umufundi umufundi ikintu ukora ni igiki njewe se byose tu ariko ntango mu byaye ngo aba bana abicana wakintu wallahi sushona niko butaribwira ko ibyana birahari abakunzi se cyangwa kumugura kugura ni vuba kumugura nkangahe bana 500 uzahora kubitira ko inyuma da ni vuba ibintu umusore kuvuga nibyo ra bagiye gutuma buriza ariko basi muramujyamo n'ikingira twirinde sida no gukoresha agakingirizo hano kagura ngahe agakingirizo se sindajya kukagura ariko ni nka 5 ni desa kagura desa igira hino ngo bimeze bite kave ipi kagura igihumbi ahangaha wowe ukoresha kangahe iyo nkoresha k'igihumbi ufite umugore ka presence ufite umugore se mfite umugore ngewe ak'igihumbi se ugakoresha uwe ngewe singura k'igihumbi ariko ukoresha igipirizo bagurisha k'igihumbi nawe iyo wagiye guhaha akoresha k'igihumbi ak'igihumbi niko nkoresha arakubeshye unakoresha igipirizo uno muntu akoresha ishashi arabeshya inango umva se kore n'abafite ariko ngo inama ngo muri n'abaturage ngo bari n'ukuntu mukoresha amashashi yavuye mu munyu oya ni igipirizo umusaza ntabwo beshe niko umva nkubaze injira umva nkubaze rata papa hano ni abanyacyaro umva nkubaze bazime na chance ariko bazime na chance bimeze bitari turanareshya aho umeze fresh ariko bimeze uterate ni amahoro bimeze bite wowe ni weho ikintu kitwa ni njyewe nitwa Nshimiyimana Elia inyogoye mu rugo nisi mu rugo nduruka mu rukoko ukora iki mu buzima busanzwe njyewe se ndi umukarani wuzuye hari n'abatuzuye se hari n'abatuzuye bameze gute banyweye magwingi wowe ngwiki njyewe nkwanga byeri nkuko nawe yinywa unywa byeri yitwa gute cyangwa ni mu Musanze wewe komeza ariko ujyana n'impano yo gusetsa ngira n'impano yo gusetsa ndanayuzuje setsa quartier uri kumva bano bagabo batari guseka se bimeze bite bebe wanjye uwo ngo ndumubaze uwo ngo ndumubaze kubera iki ni ijambo nshaka kubwira ushaka ko ngusetsa nawe ushaka guseka no mucanga usute ushaka guseka se umva tuvugane umva mwibarize inaha bari kubashinja ngo abakobwa b'inaha urumva ngo bakorera ngo 500 koko nibyo aho ngo ntago ari bose kakwivuyemo buretse netere wanjye impamvu hano turi abantu b'abagabo kandi turi n'abantu bafite ubushobozi twese ntago twigeze tuza no tumeze nk'ab'indaya cyangwa se turi gushaka indaya ahubwo ni uko abantu twigomba kwihesha agaciro kandi agaciro ni ukuvuga ngo buri mugabo wese agomba kwihesha agaciro ntago twese waje kudufata amakuru kugira ngo twiteshe agaciro kuko uyu 200 ako muri kumuhararitse ukanyura ubwite umva tuvugane yego rati mvuga ndi magambo no kugira ngo twe twiteshe agaciro kugira tuguhereze amakuru yumvikana amakuru waje kudushaka mu giti cyawe na yahi nubwo tuba twiganira tunaruhure mutima tunisekere wangu tuyisekere niduseka uratwishyura niduseka uratwishyura nuvuga ngo wiriya ndaya ntago twe tujya kuyishyura bitewe nuko tuba dufite amafaranga ku giti cyacu niba umugore
yashyuhiwe mu mazi si cyo kintu ndavuga ijambo ribisi ni mu mfunga cyangwa se mu njyanire muri Amerika umugore yashyushye ntabwo tugomba kumushyuhura. Okay, none ikintu cyitwa amagorane ninde ukizi hano se? Amagorane. Buretse ndagusubiza. Amagorane ninde yazi? Urayazi? Amagorane se una urayobewe. Yego. Turagenda tubivuga ibintu tubisubiremo. Sibyo? Uvuga ngo aho abangaba barahabaho ngo bahabe. Ahaba abagabo bahabe. Ahaba abagabo bahabe. Ahaba abagabo bahabe. Ngenda umunyarwanda muzima ukundi igihugu n'abagituye. Metere abagabo bahabane babahabe. Abagabo bahabe. Metere twatangiye aho abangaba barahabaho ngo bahabe. Aho bahabe. Namba 1 buretse baragusetse wabyishe nawe huta turatsinda arahembwa. Aho ngaho bangoma bahabe. Arajyavuga umuntu umwe utsinda arahembwa. Aho abangaba barahabaho ngo bahabe. Aho habaye abo ngabo ngo bahabe. Uratanga iki? Twagiye. Uratanga iki? Banzu ko ari urishyuza nyuma twagiye. Ongera usubiremo. Aho abangaba barahabaho ngo bahabe. Aho bahabe. Nawe twagiye. Ahabaye aho ngaho barahabaye ngo bahabe. Ahabaye aho ngaho barahabaye bahabe. Habuze umuntu utsinda igihembo. Barahabaye. Bivuze. Turagiye kugitsinda agiye tsindire bakora bikimbe mitono. Ntago bayamu. Twagiye. Aho abangaba barahabaho ngo bahabe. Abo bahawe aho ngaho bahabe. Aho habawe ahababe bayagwe. Habuze umuntu utsinda. Usigaje abantu babiri gusa. Uno mugabo na Mama wiriwe. Umeze utese mama? Uratangaza iki? Batangaze ko nyine badufungiye umupaka kuko turi kwambuka. Biragenda ariko ku rundi ruhande. Abana b'u Rwanda biri kugenda ariko bigoma kujya kwanza. Uri umubyeyi se uri umumama? Ubana n'umugabo wawe? Yego. Amagorane urayazi? Amagorane? Ndayazi. Mvuga ibintu babisubiramo? Ndabisubiramo. Neza. Aho abangaba barahabaho ngo bahabe. Ayada. Aho ngo bahabe. Twarize. Okay, na amagorane kuri The Zoom TV 24. Aho abangaba barahabaho ngo bahabe. Subiramo. Ari kubura injuru imwe. Aho abangaba barahabaho ngo bahabe. Ingo. Aho. Ngiye gusubiramo injuru mu rukunyibagiza. Aho babahaye. Barabahaye kugira muhabe. Aho abangaba barahaba ngo bahabe. Aho